Sa mga kamao mo luto, unsa man ang inyuhang pinaka-masterpiece na putahe? Diba? Siguro ang uban, humba. Diba? Ang uban, prito. Diba? Pritong isda, pritong itlog, no? Pritong hotdog. Saman hotdog. Sa inyuhang pagluto ni ini, giunsa ninyo ang mga ingredients. Aron, lami yun siya. Ang uban ka maumuhimo o fruit salad, no? Salad, kanang daghang mga hilamon-hilamon, matod pa. Giunsa ninyo, no? Paghimo nga kini lami kaayo o dili mausik. Or asa man mo nakakaon nga restaurant nga lami kaayo ilahang timpla. Or asa mo, ako paborito man ako ang kuan, banana cue. Basta usay pag umagbisa dali magpalit og banana cue, dito lang palit sa ingani kay lami iyang pagkakuan, lami iyang pagkaluto. Di ba? So kung tanawon nato, kining banana cue, kining saging, di na siya mahimong banana cue kung walay laing nga mga ingredients. Dapat sakto ang asukal, dapat sakto ang pagkaluto, nya lami pod ang iyahang saging. Kinamay uban nga pagpaak ni mong gahi man. Napoy uban, lata. Diba mo nagway lami ka udon. Pero wala imong appetite. Pero kanang saging nga sakto gyud pagkalamian. Or for example sa inyong mga pamilya, pila ka buok mo o giunsa ninyo pag-relate sa usag-usag. Diba ang uban ana kay ang uban for sure very open, ang uban close kaayo, ang uban tense, ang uban na conflict, no? Ang uban adunay favoritism, ang uban adunay competition, etc., etc. But before ko mo proceed sa akong homily, let us try to have mubo ra gyud no nga reflection when it comes sa ato ang gospel reading o ato ani siyang i-connect sa rest sa ato ang mga pagbasa. Ang gospel nato actually short ra gayud kaayo. Very short, but we can know the dynamism. Unsay pasabot sa dynamism? Activities, no, of each of the persons in the Holy Trinity. I-celebrate mo nato ang Trinity Sunday. So, unsay pasabot niini? Dynamism sa each of the persons in the Holy Trinity. First, the Father shares with the Son whatever belongs to Him. No, medyo tricky ang words. The Father shares with the Son whatever belongs to Him. The Son acknowledges that whatever belongs to Him belongs to the Father. He is willing to share with us all that He has or all that He is. The Holy Spirit does not speak for Himself, but for the Son and the Father. He comes to guide us to the truth. The Father, Son, and Holy Spirit act together as one God in us. They do not act separately or contradict one another. Mura na siya actually ang ginaingon nato nga the only perfect community. Other than that, wala na giingon nato nga perfect community. Karon, aron dili pod ma-left out ang ato ang mga readings, ato sa ning i-connect no sa the rest of the readings. The first reading talks of the creative power of the ever-present God, Father, and in the pre-existence of the Son, or wisdom. The Son recognizes the greatness of God for creating man. The second reading talks about the rewards of having faith in Christ. The second reading talks about the role of the Holy Spirit. Here, we are ready to expound the role of the Holy Trinity in our lives. Karon, the Holy Trinity is a perfect community or family. The Father, Son, and Holy Spirit are all distinct from one another, yet they are one God, one community. They are related to one another in love. They don't contradict each other. So walay contradiction nagakatabo. Now, ang atong pagbasa kini siya actually
naghisgot nga kining Trinity naa sa ato ang human history. Unsay pasabot sa human history, no? The readings tells us that each of them is active in us and in our human history. So dili ni siya nga kathang isip lamang, dili ni siya nga naara sa book of whatsoever mga myths, kundi tinuod nga sila naa sa ato ang mga experiences. Karon, unsa man ang role sa God the Father, Son, and Holy Spirit? The Father is the one who creates everything. Therefore, ang God the Father mao'y creator, puts all things in order with their built-in limitations, according sa atong first reading. Unsa man ang role sa Son? The Son, if we believe in Him, brings us grace and assures us of our salvation. So ang God the Father, Creator, God the Son, Savior nato. This is according sa ato ang second reading. Karon, unsa man ang role sa Holy Spirit sa ato, my dear friends? The Holy Spirit leads us to the full truth, to understand the fullness of God's revelation. No? Self-disclosure, to be more intimate with Him, to share in His life. Sa ato pa, God, the Holy Spirit, mao itang inspire sa ato, mao iti clarify sa ato ang pagtuo mga pinagga nga maigsonan. Karon, kining atong reading sa ato ang gospel, ato ning i-contextualize sa context sa ato ang community, sa ato ang family, community sa ato ang parish, sa atong parishes, sa ato ang family and communities. Karon, this feast reminds us of what our families, parishes, or communities should be. What do I mean by this? We recognize our differences. Take note. We recognize our differences and uniqueness, but should live in unity. Take note of this. We have been baptized in the name of the Holy Trinity. As Christians, we belong to our church. Take note sa term. To our church, not to my church. We recognize the talent of each one. That is why sa atong banal ng Eucharistia, natay lectors and commentators, natay choir, diba? Natay lay ministers nato, nahaamutanan kay kita recognize sa simbahan ang ato ang mga talents in order for us nga ma-uplift ang ato ang community towards our ultimate goal. Walay lain kundi ang Trinity. Ipilangga nga magigsuunan. As Christians belonging to our church, we recognize the talent of each one. Each Christian must find his or her specific job to do in order to share first in God's creativity. So ang talent nimo unsaon nato ni, pagpaila-ila ngadto sa uban ang Ginoo. In Jesus' salvific mission, in the Holy Spirit, light and clarity. Karon, fragmentation and factionalism are all hindrances towards community building. Mao di ni ang lisod. Kung for example, ikaw usa ka-member sa simbahan, ang imuhang presence o ang imuhang ginahimo tag-divide sa katawhan, then you must be uprooted. Of course, dira mo sunod ang atong fraternal correction. Kung ikaw, for example, tiguba sa community, let's say, sa family, di ba? Kabalo na jud ka, nga kini, nagminyo, lalaki o babae, gisudlan o glain. Unsay matabo? Gisudlan o kabit ba? In short, bato-bato sa langit, ang mga kabit diha, mahala na mo. Unsay matabo? Sa pamilya, maguba. Therefore, my dear friends, divisiveness, mao ni ang angay natong likayan sa community. Kung adunay mga membro nato nga kusog kayo magmarites nga wala na may basis, puro baseless. Correctionan nato. Take note. Dili nato
i-ostracize, dili nato sila i-condemn, correctionan, pero kung gihapon og ulo, bato-bato sa langit, ang maigo mas mayo, dili nato tagaan og opisina. Take note, divisiveness and adunay faction. Kay Father kini ang usa, kay Father kini ang usa, no? Kanya-kanyang dautay sa community. Hain man ta ani, no? Mabilangga nga may isunan. Indolence, laziness, inactivity, no diligence also has no place in our church. Pila ka bukato ang mandated organizations dinhi? Nang lihok para mo? Hain naman ang ato ang mandated organizations. Ang makita na ko diri pila lang ka buok. No? Hain naman mo, pangmata na mo. Take note, indolence, laziness, inactivity also has no place in our church. They are in no way reflective of the Trinitarian life of God. Again, kung adunay mga inactive, dili ta mo condemn or whatsoever, kundili ato i-revive o i-correct aron ma-inline sa atuang core values ang atuang. We best worship our God by imitating mercy, discipline, and activity of the triune God. We live by synodality better if we proclaim God's unity by being united to one another. Kabantay bitaw mo, kung usa ka community, dali ra kaayo maguba. Kung ang community nagkanya-kanyang siraan, sudlan og laing sekta, kini nga barangay, kani nga patak-patak jud ang matabo. So again, my dear friends, we live by synodality better if we proclaim God's unity by being united to one another. The Eucharist is actually a sacrament of unity. The Eucharist energizes us to share in the creative deeds and words of the triune God. Lastly, in the Eucharist, we best celebrate the life of the mystery of the Holy Trinity. Karon, diin man ka sa ato ang community. Tiguba sa community ba? Or tig-inspire sa uban nga halos mawad-an na o paglaom. Amen. Palihog manindog. Kitang tanan, nagatuo kami Sa usak